Kariboy People Council Umling Circle Hakajinge Trailang baka Chief Minister Youth Center Umling mentakasngi kalai tarik unailur kila pelong ya kajinghikai awareness program on social issue ya kabala pelong hakasnong Umling Riboy District. Hakani ka awareness program la ai jinghikai bat pensyai syaki khana school kilong kemi longkpa halor ka syongkha khana cybercrime bokso ak bat kiwei. Ha kane kasngi lawan ban ai jing pensyai da uba Tabor Kendia District Child Protection Officer Kakongji Warjiri District Health Education Officer Riboy District Kakong Darihun Sotun District Out of School Coordinator Riboy District ha gajing don ringkat kinongilam ka RBPC kiba kentup ya usamla Jason Lennox Nongrum President Rangba ka RBPC usamla La Saras Rani President RBPC Umling Circle ba Comenson wa lang Rangba Shnong Umling lembat kiwei. Phisiêu thọ có một ayu love, hả? Tất cả cái chữ ý các cùng cái chữ siêu thọ trong thì what is love according to you? Hả? Đó, I want. What is love? Cái là love, đó. Let's say, chữ ý. I did not ask you to translate. Kamu ayu cái chữ ý. Hả? Kamu hãy dùng một chữ ý. A love for your parents, for your mother, for your father. A love for your sister, your brother. A love for friends. Mentari, have each group of idon, bagi kambu, each bahagi perlok ke jongi. And a girlfriend, boyfriend love, a husband and wife love. Kamu dah kata ke, kejimut jom kejingit, siung thok. Bila dah fiit yang kimi kipa jom fi, pile ayu yaki. Ha? Fi kok ngo. Dai, dah fiit yang kiperlok jom fi. Petang sekali, what is love kila ya sedang batai peramaki. Aku akan batai fi kejimut jom kejingit. Namar ba fidan haka adolescent stage. Namar ba ngikum umriu wat umara ru udonnya kata kaya ya kajing I pramaki pramara ki fi sek pa am ni kini geographical hapo kini itu ki ayu hangko ki sek I am ni ki mara baki yada pramara balai baki yada ki yada ya pramara namar baki I ya lagi Tekajing it kadang bat ni. It's natural. Di hakani ke adolescent stage so kalau ba hisiung hitip ba kadang kajing it habu jong fi tamba. Kalau fidon nang duna hagi jing mucing perkat di kumta teng hisiung thok bakla fi kumle no e kitagi kam kibam dei pat le hakata kapur. Kia lang samla. Fi ong ba fi it. Kadai am Haga adolescent stage, kadon ka kata ke physical mental developments kaba haga body ka jongfi. Man kasni pi he man kasni kadon em ka jingjrong haga renyeng sngai kidon ki barai kho. Kini baro ki physical developments hagi jing jing perkhat jongfi ro ka pi perkhat ba ya. If I ask menta dan ayu fi perkat haga jabi jong fi pisan hang ni kadon bai kajing perkat kadai ya dalam dan dan tikini baro kadiga part of the development stage jong ka adolescent sinto ban attract ya ki kenthai ki senrang kin attract ya ki kenthai kin attract kani kilong part of the development stage ka jong fi tikam lei ba fin ong ba I love this girl and I love this boy. Tangba you should know ba kadang kata ke age parameters. Kadang em kerta ila ada kata I madam menne I ong kanus nem ki kenthai ban yo songkha. Sunram hawai. Te kamot hitip ba ngimpat la ban songkha. Te kadang kata ke friendship love. Hila ban ong ba ngai itenak ini ikena my classmate. Te ngala ban long perlok ban I.
kamdam jing sniu hagata kai ka basniu kalong ba nadafi yat palat ya kata kajing long perlok kan nadafi yat palat ya kata kajing long perlok kanwan kata ki kijing persoy bat ya fi bafin hap hagitaki ban penkan ya ki ai kadon ka child marriage act ka boong bakhat prasnem sajrong ka kanthai aphuwais nem sajrong sanra thì hỏi cái đi cái ác cái lòng có với cái ác cái bà đâm bò cái tìm làm sao làm giống như là mà quá hà bà ông nhà thọ cô rìm thì khi sẽ nhà thọ sao nổ khi sẽ lại khao ai thọ cô rìm nhà thọ hăng nổ kịp rìu kịp thọ dùng mà nè tăng bà đủ nào mà em kita kịp thọ tăng hai cái này kịp mostly kịp rìu hoặc cái im làm sao làm giống như suy xong cô rìm cùng tôi đem cái nhà thọ Kadai ya? Nak kata kadau, nggak kani ke child marriage act nimla ban penteri kam ya kan, nimla ban kem, haga jing sisa haga ni ke child marriage act, nila ban kem wat yo pasta rupa penya tho ya gitu ki kena ki bahapok atau ka khatra arthoi. Wat ya gitu ki ba wan sa ka jing ya tho, ki kini ki pa ki ba penya tho. Tambot Jack ba haga imlang sa lang ka jongi kini kijing nya songkha kisdang bait daka suya songkha kumto klem ka tho kata hadin bala adap khatsan snem ne arthos snem ki khon ki pen scam ye kata kijing nya tho ka jongi den kata kadau ngimla ban pentre ka tang han rei fisha yos niu em ye kini ki kena hagi dong hagi snat jompi le ni ki yu ki don ki kena penthe ki bapun khon khat sau snem ki lek hospital di hadirin titip bagai la register case untuk usun ramula syakir. Saya yosnya, balai bahap ke, badang kena. Ikem yaki hapok kata kean kebaong ke POCSO Act, ke Protection of Children's Act 2012. Kan mau apa ke POCSO? Kani ka ak ha kajing sisa menta dada filek hapok berok ki kuat hapok ke Meghalaya ki highest numbers of cases ki wadon hapok trong ki court kedai ka POCSO Act ki highest number of cases menta kini ki dacoity ki robbery ki don tamba ki lak duna tamba ki police dan ki lawyers ki kham yo ja bhaba babon kedai ka POCSO Act ka case tekai kedai ka POCSO Act POCSO Act kadai ke special law kaan ke bekerpang basna yakhi banyada yakhi ki kena kaprasna sunrang bat kentai kenmau bhagane basna kerpang banyada yakhi ki kena sunrang bat kentai namar bakat kum ka ak ke ong ba phi kat ba phi dang don khat